mukomeje gutega amatwi radiyo ijwi ry'Amerika. radiyo ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22, naho mu Rwanda turi kuri FM 104 n'ibice bitatu y'ijwi ry'Amerika. Abadushakira kuri internet namwe mwadusanga kuri wa@radioyacu.com. Ikaze mu makuru yacu y'aka kanya, muri kumwe nanjye Edi Rwema na bagenzi banje dufatanyije kuyagezaho. Umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'abasivili b'abanyamulenge mu ntara Kivu y'Epfo uravuga ko kuva tariki ya 10 z'uku kwezi babonye ingabo z'u Burundi zigera ku 1500 zinjira ku butaka bwa Kongo. Turabyemeza, twabikoreye ubushakashatsi bw'indise, ubwo rero turabifite neza ko uyu mibare twavuze hano mu Rwandiko ari imibare yamaze kugera mu gihugu. Amanama arimwo ahitwa za Rubirize muri teritwari ya Uvira. Uwo ni Kamasa Ndakize, ni umuvugizi w'umutwe w'abanyamulenge witwa Twirwaneho. Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi niwe watorewe kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu gihe cy'umwaka. Mu gihugu cya Libya abantu batari bake basize ubuzima mu mirwano yabaye hagati y'imitwe irwanira mu murwa mukuru wa Tripoli. Izo nkuru n'izindi ni mu kanya, mugume ku maradiyo yanyu. Amakuru yacu tuyahere ku makuru avugwa hirya no hino ku isi. Imiryango ishamikiye kuri Loni ishinzwe ubutabazi kuri wa gatanu yagaragaje impungenge itewe n'ubwiyongere bw'imfu z'abasivili mu gihe ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byibasira abaturage aho batuye no mu nkambi z'abavanywe mu byabo bikomeza kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru twateguriwe na Temistokle Mutijima. Umuyobozi w'ikigo USAID Samantha Power yabwiye abamenyesha makuru Nairobi muri Kenya kwifashanya ikigo ayoboye cyatanze yiyongera ku yindi imiliyoni 65 y'amadolari cyaza cyaratanze muri uyu mwaka. Yasiguye ko mutubabarire iyo nkuru yari yindi, ariko twababwiye ko iyi nkuru kubijyanye n'ubwicanyi bukomeje muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo twayisomewe na Temistokle Mutijima. Arakomeza. Mutubabarire tugize akabazo mu buhanga bw'ibyuma. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga cyemereye Kenya imfashanyo ya miliyoni 255 z'amadolari azafasha guhangana n'ingaruka ziterwa n'ibura ry'imvura ryabangamiye umusaruro w'ibiribwa. Fidel Niyongabo, komeza niyo nkuru wari utangiye. Umuyobozi w'ikigo USAID Samantha Power yabwiye abamenyesha makuru Nairobi muri Kenya kwifashanya ikigo ayoboye cyatanze yiyongera ku yindi imiliyoni 65 y'amadolari cyaza cyaratanze muri uyu mwaka. Yasiguye ko ingwano muri Ukraine yongereje ububabare bw'abanyagihugu muri Kenya no mu bindi bice byo mu karere ko mu buseruko bwa Afrika. Leta ya Kenya ivuga ko abantu miliyoni 4.1 muri ico gihugu bafite ibibazo by'ibifungurwa. Ico gitigiri cyongeye mu kuva ku miliyoni 3.8 mu kwezi kwa gatatu k'uyu mwaka. Margaret Kobia, umushikiranganji ajejwe ivyerekeye igitsina n'abageze mu zabukuru hamwe n'imigambi idasanzwe muri Kenya, yatangaje ko leta imaze gukoresha imiliyaridi 12 n'imiliyoni 600 z'amashiringi mu gikorwa cyo gufasha abanyagihugu basinzikajwe n'ingaruka z'uruzuba. Yongeye ko yamara bagikeneye iyindi miliyaridi 15 y'amashiringi. Intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero ku nkambi ya gisirikare ya Kati iri mu nkengero z'umurwa mukuru wa Mali, Bamako. Iyo nkuru yatangajwe n'abategetsi b'abasirikare bayoboye icyo gihugu. Ni inkuru nanone dusomerwa na Fidel Niyongabo. Abo basirikare batangaje ko imodoka zibiri zuzuyemwo amabombe zaturikiye mu ikambi ya Kati hafi y'isaha 11 zo mu gitondo no musi wa gatanu mu masaha yaho. Abakoze ico gitero baziturikije ku gwinjiriro rw'iyo kambi baca batangura kurasa. Irya mbere Kati intagondwa z'abayisilamu zikoze igitero kuri iyo kambi y'igisirikare ikomeye cyane kurusha izindi muri Mali kuva zitanguye umugumuko wazo mu myaka irenga 10. Mu itangazo cyasohoye igisirikare kimenyesha ko inteko za leta zashoboye gutuza ico gitero ku ikambi ya Kati, kimenyesha ko indwi mu bakoze ico gitero bahasize ubuzima mu gihe abantu 8 bahagaritswe.
igitero cy'uyu munsi kuwa gatanu gikwirikiye ibindi bitero bitari bike intagondwa z'abayisilamu zakoze ku munsi wa kane. Mali yaragize ibibazo mu rugamba rwayo rwo kurwanya umugumuko w'intagondwa z'abayisilamu kuva mu mwaka wa 2012 igihe zafata ibisagara byo mu buraruko bw'igihugu. Zaraturijwe muri ivyo bisagara mu bikorwa vya gisirikare vyari biyobowe n'Ubufaransa. Yamara zarasubiye kugira inguvu zitangura gukora ibitero ku basirikare ba leta n'abo bakorana. Twababwiye ko imiryango ishamikiye kuri Loni ishinzwe ubutabazi kuri wa gatanu yagaragaje impungenge itewe n'ubwiyongere bw'imfu z'abasivili mu gihe ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byibasira abaturage aho batuye no mu nkambi zabavanywe mu byabo bikomeza kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ni inkuru dusomerwa n'umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Temistokle Mutijima. Ishami rya Loni ryita ku mpunzi rivuga ko umubabaro uterwa n'ibitero byibasira abasivili barimo nabo mu nkambi z'imbere mu gihugu udakwiye gukomeza kwirengagizwa. Muri uku kwezi mu ntara ya Ituri honyine uyu muryango uvuga ko ibitero by'impurirane by'imitwe yitwaje intwaro byahitanye abantu 11 naho inzu 250 zirasahurwa nyuma ziratwikwa. Ako kaga kariyongera ku mfu z'abasivili barenga 800 zabaruwe n'imiryango ishamikiye kuri Loni ishinzwe ubutabazi hagati y'ukwezi kwa 2 n'ukwa 6 muri uyu mwaka. Matthew Sotmash, umuvugizi wa UNHCR, akavuga ko benshi baguye mu bitero by'imbunda cyangwa imihoro bagabweho mu biturage bari batuyemo. Bwana Sotmash yongeraho ko abantu barenga 20,000 bavanywe mu byabo n'ibitero nk'ibyo ibyateje ibura ry'ibiribwa. Uyu muvugizi wa UNHCR avuga ko mu byumweru bike bishize intambara ishyamiranyije ingabo za leta n'inyeshyamba za M23 mu ntara ya Kivu ya ruguru imaze kuvana mu byaba barenga 160. Leta ya Kongo yagiye ishinja u Rwanda kugira uruhare mu bitero bya M23 ndetse ikanashinja Perezida Paul Kagame ubwe gushyigikira izo nyeshyamba ibyo wahakana. UNHCR igahamagarira imitwe yose yitwaje intwaro guhagarika imvururu bwangu. Uyu muryango kandi urahamagarira isi yose kwita kuri aka karere no gukorana n'ibihugu byo mu karere mu nzira igana ku mahoro arambye. Mu gihugu cya Libya abantu batari bake basize ubuzima mu mirwano yabaye hagati y'imitwe irwanira mu murwa mukuru wa Tripoli. Inkuru twateguriwe na mugenzi wacu nanone Fidel Nyonga. Iyo ngwano yabereye mu gice cy'umurwa mukuru kirimo ibiro bitari bike vya leta n'amashyirahamwe mpuzamakungu hamwe n'inyubakwa z'abaserukiye ibihugu byabo muri Libya. Yatandukiye kandi ibindi bice byitwa Ain Zara na Asba. Iryo tana mu mitwe ryatanguye imbere y'isaha 6 zo mwijoro amasaha y'Tripoli rikaba ryamaze amasaha atari make. Iyo migwi yabandanije kurasana gushika mu gitondo cy'uno munsi wa gatanu inyuma yuko habaye agahengwe. Amara ibintu byasa n'ibitekanye mu masaha yo kumuhingamo uno munsi wa gatanu mu bice byo hagati ku mugwa mukuru aho imodoka zaturiwe zagaragara mu mabarabara mu gihe izindi zari zuzuye ibitoboro by'insoro. Barakoze bagenzi bacu batugejeho amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Tubibutse ko iyi mwumva ari radio Ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mujye no kuri wa3.radio.voa.com mukurikire aya makuru ku mbuga nkoranyambaga zacu za Facebook, YouTube na Twitter na Instagram. Mwadusanga kuri adresi ya VOA radio yacu. Mukanya turajya mu makuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari. Amakuru yacu tuyahere muri Tanzania aho President Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatorewe kuyobora umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba mu gihe cy'umwaka. Byari mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yabereye mu mujyi wa Arusha. Ni inkuru twateguriwe n'umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver niyo nkuru uri Kigali mu Rwanda. I take this opportunity to thank the East African Community Head of State for trusting me with the role of chairing the East Africa Summit for the next 1 year. Uyu ni Evariste Ndayishimiye umukuru w'igihugu cy'u Burundi yariko arashimira abagenzi we batwara ibihugu indwi bya EAC kubera icizere bamugiriye kugira ngo abe ari warongora uwo muryango mu kiringo cy'umwaka. Kwa niaba ya wananchi mu gushima President Ndayishimiye yakoresheje indimi zitatu Igifaransa, Igiswahili n'Icongereza zemewe n'uwo muryango w'ibihugu indwi. Shukuru sana kabisa wananchi. President Ndayishimiye yatangaje ko ico agiye gushira imbere hari umutekano mu karere cyane cyane muri Kongo, igihugu kigira indwi kitaramara amezi 3 cemerewe. Pour créer un environnement commercial stable
et améliorer la vie des Africains. Ati kugira habe urudandazwa rwiza gunguka kandi rutekanye mu karere nuko abwirizwa kuba naho nyene hatekanye. Turiyemeje ko tuzoshira imbere kuronderera amahoro, umutekano n'ituze rya politike akarere kose hamwe no kunyarutsa gushiraho ingabo zitabara igihe hadutse indyane mu karere. Tugiye kwihutira kuraba ko igihugu ca Kongo giheruka kwinjira coronka amahoro n'umutekano. Turi kumwe twese nk'uko twabitanguye tuzobishobora. Kiretse Evariste Ndayishimiye w'u Burundi, abandi bakuru b'ibihugu bitavye nama igira 22 ya EAC ni Uhuru Kenyatta wa Kenya, ari nawe yahora arongoye uwo muryango, Yoweri Kaguta Museveni w'u Buganda na Samia Suluhu Hassan perezida wa Tanzania. Perezida Paul Kagame w'u Rwanda yarungitse intumwa, Edouard Ngirente umushikiranganje wa mbere, Jean Michel Samarukonde umushikiranganje wa mbere wa Kongo nawe yaserukiye perezida Felix Antoine Tshisekedi, mu gihe Barnaba Maria Benjamin umushikiranganje ajero akareka EAC muri Sudani y'Epfo nawe yaserukiye perezida Salva Kiir. Umukuru w'igihugu cy'u Burundi yahawe uburongozi bw'umuryango urimwo ibibazo bitari bike, muri ivyo harimo ikibazo kiri hagati y'u Rwanda na Kongo. Iki umushikiranganje wa mbere wa Kongo Jean Michel Samarukonde yagishikirije muri yo nama. Permettez-moi avant tout de présenter Ati turabashimira ko mwatwakiriye kandi mwatwemereye kwinjira muri uyu muryango. Turifuza ko mudufasha no gukemura ibibazo bihari cyane cyane by'umutekano muke mu buseruko bwa Kongo. Ibi ndabivuga kuko hari ibihugu bimwe bifise uruhara muri uwo mutekano muke. Hasi ntinya kuvuga u Rwanda. Ndizeye ko turi mu muryango umwe tuzobitorera umuti, kandi turashimira igihugu ca Kenya cemeje kwakira ibiganiro bihuza imigwi itandukanye igwana ndetse no gufasha kugira ngo harungikwe inteko za gisirikare ziza kudufasha kugwanya iyo migwi. Aho niho yabatwebwe canke ibindi bihugu tuzorya ku vyamwa vya EAC, abakongomane bagatembera mu bihugu bitandukanye ataviza canke izindi nzitizi. Ikindi nuko Uburundi bwugaye imipaka buhana n'u Rwanda. Aha umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari nawe agiye kurongora EAC yavuze ko ibibazo by'imigenderanire mu karere byose bizotorerwa umuti. Igihugu ca Somalia cari catumiwe nk'indorerezi. Perezida w'ico gihugu Hassan Sheikh Mohamud yasavye icetse ko igihugu ciwe cyo kwinjira muri EAC. Somalia belongs to East Africa. Among the 7 countries sitting here that Aterega Somalia kiri muri EAC kuko nta gihugu na kimwe ca EAC kidafitanye isano canke ubucuti na Somalia, haba mu bucuruzi, imigenderanire myiza, umutekano n'ibindi. Turashaka kubana no gukorana namwe kuko dufise byinshi byo gusangira. Ndanezerewe kuko mbona idarapo ry'igihugu canje ririko rirazunguruka iruhande y'ijyanyu. Ego niko turacafise ingorane, ariko murazi ko mwatubaye hafi mu kuduha abahungu n'abakobwa banyu ngo baze gupfira iwacu baturonderera umutekano. Byumvikana ko n'ubu tudakekeranya ko muduha ikaze tukinjira mu muryango wa EAC. Turabisabye icese. To be here is willing and eager to say. Uwutwara EAC Evariste Ndayishimiye yavuze ko ico ari kibazo kizokwigirwa mu mwiherero ndetse hakarungikwa n'intumwa muri Somalia kuraba ko ico gihugu gikwije ibisabwa n'amategeko agenga EAC kugira ngo cemererwe. Uburundi bwaheruka kurongora umuryango wa EAC mu mwaka wa 2011. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'Ijwi ry'Amerika. Tukivuga ku bibazo bireba uyu muryango wa Afrika y'Uburasirazuba, umutwe wa Twirwaneho ugizwe n'abasivili b'abanyamulenge mu ntara ya Kivu y'Epfo uravuga ko kuva tariki ya 10 z'uku kwezi ingabo z'u Burundi zijya ku 1500 zambutse zinjira muri Kongo. Mu ibaruwa uwo mutwe wandikiye perezida wa Kongo ugaha kopi abakuru b'ibihugu by'umuryango wa Afrika y'Uburasirazuba, wemeje ko mu bigenza izo ngabo harimo kwica abasivili bimbumbiye muri Twirwaneho. Mugenzi wacu Geoffrey Mutagoma amaze kuvugana na Bwana Kamasa Ndakize, umuvugizi wa Twirwaneho. Impamvu yatumye gukora itangazo ni nyuma yaho tumenyeye neza ko
leta ya Kongo yiyambaje ibihugu bitandukanye bigizwe n'ishyirahamwe rya Afurika y'Uburasirazuba kuza muri Kongo bakagabura uburyo bazakora operasiyo. Amakuru dufite afatika nuko leta y'u Burundi igisirikare cyayo cyifatanije na leta ya Kongo bamaze gukorana n'amanama yuzuza neza ko agomba kuza gusenya umutwe w'abaturage w'abanyamurenge bita Twirwaneho, mu gihe Kongo ifite imitwe itari mike muri Sud Kivu habarirwa imitwe irenga 90, ariko amakuru dufite nuko umutwe cyangwa se muvuma y'abaturage bita Twirwaneho ari irisibre muri iyo mitwe yose 90 tuvuye kuvuga. Uravuga uti twamenye, dufite amakuru. Ayo makuru mwayamenye mute? Mushingira kuki? Aho ntimwibeshya? Ntabwo twibesha, kubera ko dushingiye mu byo tumaze kubona ibyatubayeho. Ntabwo twibesha kuko ino ntambara kuva yatangira ahangaha baduteje imitwe yo mu gihugu kugeza aho barushe bihuza n'indi mitwe y'abanyamahanga bakica abantu. Iyi ni imyaka irenga 6 abantu bari gupfa umunsi ku wundi. Leta ya Kongo nta kintu ivuga. Noneho kuba tufite neza amakuru afatika ko umuyobozi w'igihugu cya Kongo Perezida Felix Tshisekedi yageze mu Burundi aza kwiyambaza leta y'u Burundi kuza gufatanya nawe, byaduhaye neza amakuru afatika ko n'ubundi bari inyuma y'iyi ntambara, cyane cyane Twirwaneho nk'umutwe w'abaturage b'abanyamurenge ariwe uvurwa cyane uza ku isonga rya mbere nk'umutwe ubangamiye Kongo. Ikibiduteye nuko n'ubundi indi mitwe yose, yaba imitwe mpuzamahanga yaba imitwe y'abanyagihugu, n'ubundi iridegemja mu gihugu, akenshi usanga bakorana na leta ya Kongo. Muri uru rwandiko mwanditse muravuga ndetse mugashyiramo n'imibare y'abasirikare b'u Burundi, murabyemeza? Mwarababonye? Turabyemeza, twabikoreye ubushakashatsi bwimbitse. Ubwo rero turabifite neza ko iyi mibare twavuze hano mu rwandiko ari imibare yamaze kugera mu gihugu. Amanama arimwo ahitwa za Rubirize muri teritwari ya Uvira, n'ubundi yo gukomeza kugaba ibitero muri kano karere kacu, cyane cyane imisozi miremire n'imigufi ya Haut Plateau cyangwa se Minembwe. Uti rero hari imitwe y'abarwanyi cyangwa se abantu bitwaje intwaro irenga 90, ariko uwatwirwaneho niwo bibasiye. Murapfa iki na leta ya Kongo ko muri abanyekongo? Icyo tuzira nuko turi abanyamurenge cyangwa se turi abatutsi, nicyo cyonyine tuzira gusa. Twebwe turi abantu birwanaho, nta munsi n'umwe turatera leta ya Kongo, ariko n'ubundi niko tugirwaho ingaruka. Ndatanga ingero zifatika, tumaze gupfusha abantu barenga 1000 kuva 2017. Tumaze kunyagwa inka zirenga 480, tumaze gutwikirwa imihana irenga 380 muri zino ntambara. Ubwo rero urabona ko izi ni ingaruka zatubayeho leta ya Kongo ihari, ndetse cyane cyane tubona ari ifite uruhare. Abaturwanya, abatwica, abadusenyera, n'ubundi leta ya Kongo ntacyo bakoraho, ahubwo aho kugira icyo bakoraho barasabana, baje inama, baraganira, barabana. Nyamara kandi iyo leta ya Kongo uvuga niyo mwandikiye, kuko mwandikiye Perezida Felix Tshisekedi. Ugira icyo umubwira, kuba tugize iminsi idupfa, kandi iyo abantu bagize igihe bari mu bibazo baza bavuga ngo uwo kwiyambaza nyine utekereje wese muri ubwo buryo niwe twandikiye, ni umuyobozi w'igihugu. Turasaba ko yaduhindukirira natwe akatugirira impuhwe, akatugirira icyizere nk'abakongomani, akaduheza n'agaciro ko kubaho n'umutekano mu gihugu. Icyo twifuza kuri Afurika y'Uburasirazuba, turifuza ko badufasha tugarurira umutekano, bakaduhesha umutekano kimwe n'abandi bakongomani muri rusange. Impamvu yatumye tutagarukiye kuri leta ya Kongo ntabwo ari inama imwe dukoze, nta nubwo ari urwandiko rwa mbere dukoze kuba twandikira leta ya Kongo. Twahereye Uvira muri teritwari tubarizwamwo na Fizi, tuja i Bukavu kuri province, tuja i Kinshasa, kugeza tugeze Nairobi, ariko kugeza none ahangaha n'ubundi nta cyizere turabona cy'umutekano w'abanyamurenge, kuba twizeye umutekano kimwe n'abandi bakongomani. Ubwo rero twandikiye leta ya Kongo, twandikira n'ishyirahamwe rya Afurika y'Uburasirazuba kugira ngo babashe kudufasha natwe kubona umutekano nk'abandi bose muri rusange. Bwana Kamasa Ndakize, welcome, umuvugizi wa Twirwaneho. Ndagushimiye cyane kuri uyu mwanya uhaye radiyo Ijwi ry'Amerika. Turagushimiye natwe munyamakuru mu izina rya Twirwaneho.
urakoze nawe Geoffrey Mutagoma. Mu kanya gato gashize mugenzi wacu Etienne Karekezi abashije kubona umuvugizi w'ingabo z'u Burundi Colonel Floribert Biyereke amusobanuriye ko nta ngabo z'u Burundi ziri muri Kongo, ko zitigeze zoherezwa kandi ko n'ababivuga bazi neza uko bigenda iyo igihugu runaka kigomba kohereza ingabo mu kindi. Kuri we abona abashaka guharabika u Burundi ku nyungu zabo bwite no kuyobya amahanga. Radio Ijwi ry'Amerika. Hashize ukwezi kurenga gato abarwanyi ba M23 bigaruriye umujyi wa Bunagana wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku mupaka uhuza icyo gihugu na Uganda. Nyuma inyeshyamba zahamagariye abahungiye muri Uganda gusubira mu ngo zabo muri ako gake ziyoboye. Ariko ubuzima bwifashe bute mu butegetsi bw'inyeshyamba? Mugenzi wacu Ignatius Bahizi yagiye Bunagana aratubwira uko byifashe. Urwo n'uruja n'uruza rw'impunzi z'abanyekongo aha ku mupaka wa Bunagana. Ubwo niko byirirwa abanyekongo bamwe binjira abandi basohoka mu gihugu bikoreye ibyo kurya. Mbere aho wasangaga haparitse amakamyo menshi yatwaye imizigo ategereje kwinjira muri Kongo, n'uruja n'uruza rw'abantu nk'uko bisanzwe ku mipaka. Ariko ubu ni ahantu hatuje. Ibiro bya leta ku ruhande rwa Uganda birafunze, nta bagenzi cyangwa imizigo irenga ku mpande zombi. Nyamara ikigaragara neza n'abanyekongo barara ku ruhande rwa Uganda bakaja muri Kongo buri gitondo gukusanya ibiryo bakagaruka muri Uganda nimugoroba. Ariko hari abandi bake bumvise ibyo M23 yabasabye nuko basubira mu byabo. Naganire na bamwe muri bo ku kuntu bafatwa n'inyeshyamba za M23 igihe cyose bari ku butaka bwa Kongo. Genda ya mu gitondo ukirirwayo urahiga sigeraga ukikigora bise no gushaka ibiryo by'abana aribyo wasize uhinze. So no kuja mu mirima aho mwase muhinze mugasarura turazana utujyo two kujya, hanyuma nta musanga byo mwahinze bikiri mu murima cyangwa iyo mugezeyo ko ngaho ni ahantu hatwarwa n'abasirikare ba M23 bafata bate babitwaraho bate? Kibazo cyabo ntabwo nta bintu bahohotera. Oya iyo twambutse hariya hirya ahantu nta kibazo kibaga cyari, uragenda gukora ibyo urakora basi ukabona ukagaruka bakagusurisha ugasura twufite ko ari utugori ari ikintu ukabona ukagiye ukatujana. Nta hohoterwa ribaho ku baturage? Ntaryo je nabona nje ku baturage. Hanyuma none ko abantu babwiye abantu ngo batahe basubire mu mago yabo, umwe kubera iki mutarafata uwo mwanzuro gutaha? Igituma gato dataha ngo dutahe tuje mu rugo dutaje nk'imirundi nk'ibiri cyangwa itatu turugutaha tugataha, twamara gutaha amasasu tukatuvugiraho, kamara gutuvugiraho tukongera tugambira ibito tukiruka inshuro itatu zose mugenda mugabo. None ubu bari gutumbirana, nibyo bitumaga tugira ubwoba bwo gutaha kugira ngo gatongera kutuvugiraho akagira n'umuntu wahutara muri iyo ntambara. Ubu ngubu aba leta bari ngaho bitaga bari ku kiraro, abandi bari mu kabindi. Burukumva ngaha amasasu go gabagara uyiba kubisi bisasu twamenye ngo biragwa he. Bamwe muri izi mpunzi bimukiye mu nkambi y'agateganyo ya Nyakabande kandi bakomeza gukurikirana uko bimeze mu gihugu cyabo, baza kugenzura imitungo yabo hanyuma bagasubira i Nyakabande. Uyu we ngategereje amafaranga y'amezi 3 yari yishyuye inzu ku ruhande rwa Uganda gushira nuko akabona gutaha. Tangiza amezi 3 warakodesheje muri Uganda? Ndaho nosigaye zo shiringizaje imitwari 7 uzifubusa. Ubusi bwa none tugize amahoro, icyo dukeneye no wadutegeka twe tukagira iki amahoro. Ariko ntabwo wumva hari amahoro mu gihe abasikara ba M23 bo babarinda. Igihe hakiri ibisasu, abiki rusasu rw'ibija n'uruza abantu bagifite ubwoba, burya nta mahoro abahari. Kandi ikindi tugomba kuba twanahunguka, ariko dufite ikibazo ubu tugezeyo kari nta rwariro rihari, uwarwara yavurirwa he? Abantu abasaho barahunze, nta bavuzi bahari, nta poste de santé ihari. Ni ukuvuga ngo mbere kuba uhageze kuko ibyo tugomba kwiteganyiriza uzi ko hagomba kuba mu burwayi cyangwa ubuhahiro, nta kintu kiriyo twageraho ngo turyeyo. Nyamara bamwe iyo bambutse ku butaka bwa Kongo bafite indi migambi ntabwo bibagendera neza, nk'uko uyu muntu uvuga mu Kiswahili abisobanura. Kama wanaangalia wewe unaingia kwa shamba ya watu wanakukamata na kupiga mbaya sana, na kama banakutana kunyumba banakuuliza leta funguo, unakosa batakupiga. Kwa nini? Hauna funguo ya nyumba, uko afa pale kunyumba nini? Aravuga ati ngiyo bagusanze gufata ku kintu kitari cyawe cyangwa uhagaraye hanze y'inzu udafite urufunguzo rwayo,
bahita bagukubita kuko bamenye ko uri umujura. Ikindi kintu kigaragara cyane ni abashinzwe umutekano ku ruhande rwa Uganda. Ingabo na polisi baba bazenguruka, bamwe bamanuka abandi bazamuka, bagenzura ahantu hose impunzi zikambitse n'ukuntu zinjira no gusohoka. Ku ruhande rwa Kongo, ibendera rya guverinoma ya Kongo rimanitse hejuru y'inyubako nsha leta ya Kongo yubakiraga serivisi za gasutamo n'ibiro bishinzwe abinjira n'abasohoka mu gihugu. Kandi abasirikare ba M23 bambaye neza baba bareba uburyo abasivili bakomeza kwinjira no gusohoka. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda. mukomeje gutega amatwi radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nkuko mumaze kubimenyera, iyo nanga ibitwibutsa ko tugeze kuri wa mwanya tubagezaho amakuru ya siporo n'imikino. Ni ibiki biteganijwe muri iyi weekend? Reka tubibaze umunyamakuru wacu w'imikino i Kigali mu Rwanda, Jean-Claude Munyandinda. Mu mukino wa tennis de table bamwe bakuze kwita ping pong, ejo kuwa gatandatu ndetse n'ejo muri ku cyumweru mu Rwanda hateganyijwe irushanwa ryitiriwe ambasaderi w'Ubushinwa mu Rwanda. Iri rushanwa rya Chinese Ambassadors Cup rizabera mu nzu y'imikino ya Stekor mu cyanya cyahariwe inganda i Masoro. Abakinnyi bagera ku 170 nibo bazaseruka, bakazaturuka mu ntara zose z'u Rwanda no mu bihugu bitatu byo hanze ari byo Burundi, Uganda na Kenya. Iri rushanwa rirafunguye ku bakinnyi bose, abazaryitabira bakazaba bagabanyije mu byiciro binyuranye, ari byo abakinnyi bari hejuru y'imyaka 18, abari hasi y'imyaka 18, abatarengeje imyaka 12, abakinnyi bakanyujijeho ndetse n'abafite ubumuga. Tunyarukiye mu mupira w'amaguru, ejo kuwa gatandatu hateganyijwe inama y'inteko rusange isanzwe y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa. Ku murongo w'ibyigwa w'iyo nama y'inteko rusange hariho ingingo zitandukanye zirimo gushyiraho abagenzuzi b'amatora, gusuzuma ibyifuzo by'abagize komite nyobozi, gushyiraho urwego rushinzwe kugenzura imikorere n'ibindi. Dusoreze muri volleyball, aho polisi y'u Rwanda imaze gusohora impapuro zo gushakisha no gufata ibinyabiziga by'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda FRVB. Uyu mukwabu ugamije gufata imodoka ebyiri n'amapikipiki 8 byanditse kuri rishyirahamwe kubera ideni FRVB ibereyemo isosiyete yitwa Masha Limited. Iyi sosiyete iherutse gutsinda ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball mu Rwanda mu rubanza yaryishyuzagamo amafaranga miliyoni 26 z'amanyarwanda. Urubanza rw'ibi bigo byombi rwakomeje gukururana kubera ko buri ruhande rwashinjaga urundi kutubahiriza amasezerano bari baragiranye ashingiye ku bufatanyabikorwa. Muri iyi myaka ya vuba mu ishyirahamwe rya volleyball mu Rwanda hakunze kuvuga ibibazo by'urudaca birimo gufatirwa ibihano n'ishyirahamwe ry'umukino wa volleyball ku isi kubera ko u Rwanda rwakinishije abakinnyi b'Abanyabrazil-kazi mu buryo butemewe n'amategeko, ari nabyo byatumye uwari visi perezida w'ishyirahamwe FRVB Jean de Dieu Bagirishya akatirwa igihano cyo gufungwa amezi 8. Yari Claude Munyandinda, i Kigali. Ijwi rya Amerika ku bufatanye na Flash TV yo mu Rwanda izajya bagezaho ikiganiro bungabunga ubuzima. Ni ikiganiro kibakangurira kwita ku buzima n'imibereho yanyu ya buri munsi. Ni buri cyumweru saa 11:15 no kuwa kane saa 12:15 ku mugoroba kuri Flash TV. Mwakurikira icyo kiganiro ku mbuga zacu zitandukanye zirimo Facebook na YouTube kuri radio yacu VOA. Turabarangitse. Mwari muduteze amatwi mu kanya turaba tugeze ku musozo w'amakuru yacu yo kuri uyu mugoroba, ariko mbere yuko tutandukana tubibutse ko Perezida Evariste Ndayishimiye w'u Burundi yatorewe kuyobora umuryango wa Afurika y'Uburasirazuba mu gihe cy'umwaka. Byari mu nama yahuje abakuru b'ibihugu bigize uwo muryango yabereye mu mujyi wa Arusha mu gihugu cya Tanzania. Imiryango ishamikiye kuri Loni ishinzwe ubutabazi kuri wa gatanu yagaragaje impungenge itewe n'ubwiyongere bw'imfu z'abasivili mu gihe ibitero by'imitwe yitwaje intwaro byibasira abaturage aho batuye no mu nkambi z'abavanywe mu byabo bikomeza kwiyongera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Twabwiye kandi ko mu gihugu cya Libya abantu batari bake basize ubuzima mu mirwano yabaye hagati y'imitwe irwanira ubutegetsi mu murwa mukuru wa Tripoli. Ikigo cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika gishinzwe iterambere mpuzamahanga USAID cyemereye Kenya imfashanyo ya miliyoni 255 z'amadolari azafasha guhangana n'ingaruka ziterwa n'ibura ry'imvura byabangamiye umusaruro w'ibiribwa.
intagondwa z'abayisilamu zakoze igitero ku nkambi ya gisirikare ya Kati iri mu nkengero z'umurwa mukuru wa Mali Bamako zihitana abantu batari bake. Inshuti mwari muduteze amatwi, aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha. Tubashimire mwebwe mwese kuba mwaduteze amatwi, dushimire engineer Joe wadufashije mu buhanga bw'ibyuma, Nadia Taha wadufashije kwegeranya aya makuru, Frederic Nkundikize wari wihagarariye kuri mikro, mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mbasezeho mbifuriza weekend nziza.